Maša, kam greš? Na vizijo. Zakaj pa? Ja, za vizionirati, ne? Eva, kaj delaš tukaj? Sem tle in diham. Kaj dihaš? Zrak. Zakaj greš na vizijo, Zara? Zato, ker hočem iti. Ful dobro. Mark, zakaj greš ti na vizijo? Zato, ker sem jo organiziral. Eva, zakaj pa si organiziral? Ker se mi zdi izredno pomembna za delovanje našega rodu. Okay. Zakaj pa? Zato, ker če ne vemo, kaj delati. Okay. Kaj sporočaš vsem, ko se niso udeležili? Da so bučke. Pučka.